Permezz ta' stqarrija pubblika tal-ħadd, il-Moviment Graffiti esprimew kundanna kbira fuq l-attentat tal-Gvern li jilab bil-verità li ħarġet mit-Tribunal Internazzjonali tal-Arbitraġġ dwar il-każ tal-privatizzazzjoni tal-isptarijiet. Il-Moviment Graffiti qalu li t-Tribunal stess sostna li l-konċessjoni kienet falliment u bekk kull min qed jgħid li din id-deċiżjoni kienet rebħa qed ixerred propaganda patetika u li kull uffiċjali qed isostni dan messu jistħi ħares fajn in-nies hekk kif dan huwa tradiment aħrax tal-pubbliku u tal-interessi tal-poplu. Min-naħa tagħhom il-Moviment Graffiti sostnew li dan il-ftehim kien mimli difetti u korrozz mill-bidu nett u li l-Gvern naqas b'mod assolut milli jipproteġi l-interess pubbliku, speċjalment meta rifjuta li jwaqqaf il-konċessjoni u l-pagamenti meta sar jaf li l-Vitals u Stewart Healthcare ma setgħux iwettqu l-impenji tagħhom. Fl-istqarrija huma komplew jgħidu li huwa ċar li minkejja l-ħidma kollha tal-Gvern biex id-deċiżjoni tat-Tribunal tiġi ppreżentata bħala rebħa, ir-realtà hija ferm differenti. Il-Moviment Graffiti sejħu wkoll sabiex ikun hemm investigazzjoni ta' kull ftehim ta' privatizzazzjoni li kellhom xi rwol fih Konrad Mizzi, Keith Schembri, Chris Cardona u Joseph Muscat biex jiġi stabbilit jekk kienx hemm xi frodi jew korruzzjoni fil-proċess. Il-Moviment Graffiti konkludew billi qalu li jekk jinstabbli wieħed minn dawn il-ftehmiet sar b'mod illeċitu, l-assi li sfaw mormija jerġgħu lura fil-pussess tal-Istat u li jinġibu proċeduri kriminali kontra dawk involuti.